Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam, kala ka wawɗon lan heɗade e dargol lan e nder adna Allah on fof. Musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles on salmini on salminago l'islam, salminago yimɓe aljanna ka aljanna. Yalla waɗe en fof meɗen hara koye jeeyaɓe yimɓe aljanna. Haray meɗen arno ka meɗen gaafi juulugol takko mawɓe ɓen. Haray meɗen arno ɗo inchallah hiwragol musiddaji ɗin e bolondaji ɗin. Haray meɗen faala andintinde on ɗo seeɗa ko yowdiri e fi hajju on. Haray musidɓe julɓe tedduɓe, ko an yo hajju yankejo artuɗo hajju mo Allah newnani yawgol tottoya o farilla ɗo. Haray miɗo toro on mi jeeja on piiji dan hanaka waɗede no tawa e muɗum wata yew ha hewtoya ton arta ɗo kadi tawata kadi hara joni koye anango waɗugol ɗo soobi jaɓɓore ɗum ɗon jogandema ka airport nanga lulnodirgol e sonnaɓe hara hay hewtitare salmodira e muɗum. Haray dina kan jaɓa ɗum ɗon. Haray kadi innaka kadi haray ko be waɗe ñalande spécial fi ari hiwragolma ma ɗum kadi mo hiwrakima ɗum waɗa ella ɗum ɗon fop haray yaada e muɗum ko a neɗɗo mo Allah subhanahu wa ta'ala on yiɗi ko ɗum waɗi si o nodduma notiɗa ndu noddandu ɗon. Mi torki Allah yo Allah o jaɓane watta waɗu hay hunde si wona kanko Allah ko yiɗi kon o yarli. Haray sa hewti Allah subhanahu wa ta'ala on laɓɓinima e bakkatu wano ñande on tigui yaltirno e tege yumma muɗum. Haray musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam, hajjiyankoɓe yo Allah jaɓa on hajju mon on hewtintina on ka jaam e ɓeygureji moɗon. Haray si on tigui hewtiti haray inchallah yo duuma ko woni e muɗum kon. Haray o torama kadi organise ugol cérémonie ji, waɗugol soobiji, waɗugol pot de fleur ji, waɗugol fotayje, hirsugol nayi, waɗugol tantiji. Ɗum ɗo fof ka o jooɗo foppo habbomo ɗon. Haray ɗum ɗo fof dina kan jaɓa ɗum ɗon. Ɗum ɗon yaada e bindi. Haray ko honto nde yewterɗo nde waɗa haray kaka meɗen Fouta Diallo Afia gueriyaɓe inchallah. Haray kaka meɗen woni ko yiyoton ɗo ni. Haray inchallahu min salmini jama on fof kala ka wawɗon daride nde yewtere ɗo. Yo Allah on newna jama on fop inchallah ɓe waɗa hajju en hoore jaam moƴƴere. Haray mi andintina ɗo kadi ko ɓuuri e raɓɓidude ñalande arafara nden haray inchallahu ɗum haray ko asewe arowo ɗo ɗum haray ko faɗɗi janggo. Haray mo beyo wakkilo horande sa horinde Allah yafotoma bakkatuji ɗi waɗɗa haray e nder duuɓi ɗiɗi. Yo Allah yafo en bakkatuji meɗen jani e to sooki suuɗiɗi e feñuɗi ɗi anduɗen fimum en anda fi muɗum. Musidɓe julɓe tedduɓe, so daari ka wonɗen ɗo haray mi torike yaltuɓe ɓen fof wata goto hayku ka muɗum. Haray gurdam moƴƴan, haray teddugal e jaahu e piiji fotuɗi kilimanji labaɗi ɗum haray kaka meɗen ga. Haray ɗum woni ko woni. Ndaare haray ko ɗum woni yoni musidɓe julɓe haray tedduɓe. Ndaare yaasiji hino fotiri, haray no laaɓi pos hino foti, ndiyan hino saaƴi helti, haray ga hino wuuro. Yo Allah newnan en fof meɗen no arten dankoren ka meɗen ga jaɓana en kadi haray inchallahu. Mi salmini wondaɓe ɓen ton fof, woɗɗuɓe e ɓadiɓe. Mi toriki Allah feƴƴinoɗo nde yewtere ɗo kadi fof yo Allah waɗanmo hara joddi muɗum. Ko joddi muɗum haray ko natal aljanna. Ko wonno ɗo ko musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles depuis Conakry, Lagine, Afia gueriyaɓe misidi hansangere modi madew saare nafaya dow saare. Salamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haray en ko ɓooya kadi mi salmini jama on fop.